Zdravo, ja sam Zdravko Gavrilović, poslastičar. Danas ćemo spremati tart sa bundevom i orasima. Bundeva je pristigla u Evropu iz Južne Amerike, ali se toliko odomaćila da je danas nazivamo srpskom bananom. Ovo je sigurno jedna od najatraktivnijih jesenjih namirnica, što zbog divne boje, što zbog ukusa. Međutim, bundevu uglavnom nedovoljno koristimo. U današnjem receptu ću prikazati na koji način možete kreativno iskoristiti ovu zanimljivu namirnicu. Sastojci za koru: 300 g dijamant dijavit margarina, 500 g brašna, 200 g šećera, 2 jaja, 1 vanilin šećer. Priprema kore: sve sastojke staviti u mikser i zamesiti testo. Ostaviti testo u frižideru da se stegne i odmori. Razvući ga i peći u kalupu na 175 stepeni, prekriveno papirom za pečenje i pirinčem. Nakon toga još 10 minuta na istoj temperaturi bez papira za pečenje. Sastojci za fil: 400 g bundeve, 3 dl slatke pavlake, 100 g celih oraha, 150 g šećera, malo cimeta, 1 vanilin šećer, 3 jaja. Priprema fila: bundevu izrendati i skuvati, jednu polovinu ispasirati, a drugu ostaviti narendanu. Pavlaku, šećer i jaja izmešati, dodati cimet i vanilin šećer. U ovu smesu dodati ispasiranu bundevu i sve dobro sastaviti. Na dno tarta staviti rendanu bundevu i polutke oraha, zatim preliti filom. Peći na 180 stepeni dok se fil ne stegne. Servirati tart nakon što se ohladi. Savet: testo za tart zamesiti dan ranije kako bi lepo odmorilo. Može da stoji i do 3 meseca u zamrzivaču. Koru prvo peći prekrivenu papirom za pečenje i pirinčem, kako ivice tarta ne bi pale prilikom pečenja. U letnjim mesecima možete koristiti zamrznutu bundevu.